weet jy wat's David se ding, né? Bless his soul. Hy laat my elke keer audition. Vir dieselfde. So I'm the one person that has played every single role in Cat and the Kings. Is it? I'm the only one that has played every single role. Nou elke keer gaan ek moet vir David as ek vir David kykie man. Maar ek wil by die lead role uitgekom het. I always knew I wanted the actual lead role. But as ek vir David play, nou sê vir my, "No, you're not ready, man. You're not ready. But I can give you this one first if you want." And I'm like, "Okay, now ek sal vat." I said, "Nah, but you have to audition." Then I'm like, "But you know what I can do." Like it's not like I'm like, "Nah, I want to see if you can do it." And then I go and then I audition for him. And then he's like, "Yeah, okay, you can do it." You know what I mean? Yeah. But I think those elements is healthy so that you don't become complacent Oh yeah. and you don't become stagnant. Ons jou ego. 100%. Control your ego. Hy ego raak wild. Jy weet, because jy's net warm en jy kom net in. Ja. So that was the one quality for him which I used to love. And the other thing about Talib was like yesterday, as hy vir mense in Londen en vertel. Because hy moet weet, the thing about British people and English people, hulle mos geleer het en alles. Ja. En ons is wel altyd mos, ek weet nie hoekom is ons so nie, maar ek kan nie praat van almal nie, maar ek dink altyd aan my ouma. Jo, my vriend, 'n mens van Londen. Ja. Sy het die Queen se goed uitgesny. 100%. En boeke gehou. Daai is mos so, hulle sit jou op top shelf. So nou kan jy imagine, hulle kry Talib se musiek en hulle speel dit. Reg? Dan kom Talib, as hy Talib. So dis nou session musicians nou, daai kan. Ja, dis gesoute manne. Sy het gestudy by Juilliard. Nee, sy het certificates. Sy ken. Sy ja. Maar as jy Talib vir jou kykie, sy kan nie speel nie. Sy kan nie. Ek weet nie hoeveel certificates sy het nie. Maar jy speel nie lekker Sy nie. speel nie lekker nie. Sy, you must feel what you play. Ek weet die notes staan na, Ja. maar as 'n different way. Dan vat jy jou gitaar, boeta. Ek speel dit vir jou Dan gou. speel hy dit vir jou. Maar is ook soos 'n taal man. Is Dan sit hy vir jou in die skool voor almal. Vinnig, saggies. En as hy doen dit nie, he's not is he doing it to be malicious? little. We're trying to get the show going. He's just telling you, listen, Brucci, we playing on the off. You playing there, papa, but there's gada, oza. Ja. Sien sy Brucci. Lekker, maar vat ek dit aan wat sy doen kwai. Ja. Vandag, he's like an assassin. Ja. Silent mode. Poep, Ja. poep, fluit. Jou broer het vir my gesê, ons het gepraat van, ek was shows in Australië gedoen. Ja. En julle doen mos nou, goed al jare. Ava my vlammetjie nou trek, lê julle as mos nou lank al. Maar toe sê jou broer vir my, hulle moet altyd die band hier oorvat. Want hulle kan nooit 'n session musician kry. Wat vir Talib kan speel. Wat kan speel so Sean hulle? Nou, Hulle 100%. kan nie speel so Sean hulle nie. 100%. Ek sê altyd. And it was so evident, even when I started doing Afrikaans festivals, nee, dan kom die muses van ander kunstenaars. Dan kom staan hulle voor die stage. En sê hulle, it's just like, As 'n ander sound, it's unique. he says, it's just watching you guys. It's like seeing art live. Yeah. Like, ja, julle speel die bass, julle speel die, julle speel, but just seeing it all come together, it's a different kettle of fish.